Siasa na kinyarwariarano we ukethirwa akijukia giti kia munini o rais no siasa chietete na mbere kwithirwa chikiarwa ni atongeria mwanya mwanya bamwe bakiendekithia Profesa Kithure Kindiki muno kuma rutere rwa Kirimara indi nakyo kiama kia ODM kigichiete kwithirwa gikiuga no kyo kethirwa gikinenkerwa giti giki kia Profesa Kithure Kindiki kana kia munini wa rais na kinyantuku ya narwa kiama ogiki kia ODM ni kithirite giukiria kajukayo na gwitia kanya kamunini wa rais ni kumania na bobone kyo gitumi ogoro bwanarwa tugukuria kethira rais Ruto akethirwa akithura Kithure Kindiki gutwika munini wa rais Ruto akajukia Kithure Kindiki ta munini wawe 2027 araniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria amona ntutwira nkureterete ni Garato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. atongeria bamara kuriunga irunduni kwaraniria na Kindiki gukonia mirandi ya witi na mbere. ODM kuongera kathari kugambia rais Ruto kubagitikia munini wa rais kithuranone twitite. Amiru ba Mombasa kugwata mbaru Peter Munya kiri ochoibonga bana Miru. Nabuka atinogendi kurema barabara ene atunya igweta mate akariba kiandamana ni ontuba barabara ya Kigani gweta Muru. Mwana niritoa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. ODM no etete na mbere gukiria kajukayo gwitia kanya kamunini wa rais wa Ruto kiri ithurano biezete untu buria bugwikira Kindiki ugwatine bwa kwaga kanya gaka zakabobo botingani ngwataniro gatigati ka thirikari na kiama giki kia ODM rungurwa witikaniria bwa broad based government noka bokuoneka kurika ontu kuigakia Neli Kithenji katuambiri na ripoti hii. Lakini pia ile positions tutazungumza tukisema ni 50-50. Wale wakichukua nusu ODM pia ni nusu. Wakichukua president deputy ni ODM. Hivyo ndio tutazungumza tukielekea. Guchoka kwa Profesa Kithure Kindiki za munini wa rais kithuranone kia mwaka ja 2027 ni gukuonekana guchuretwo ja taito emunda. And if we are honest and strong about our partnership, we will respect each other and respect each other's strongholds. Hiyo tutafanya. Ni nyuma ya kiama kia ODM gwetana mbere kuinyeria batiariria gite kingi gite kia munini wa rais. Bakiuga kinyabo bari na namba cia kung'ana na kiri kwariria gwitaniria Ngugi na rais William Ruto bageta ja kiama kiojori na kuri antu batiumba kwaraniria nabo. Na vile tumesema bila kuogopa, tukienda katika ile meza kuzungumza, kwa sababu what we want to say also clearly, we have decided as a party, and it was decided at the SDC, that we are going to negotiate with like-minded parties, and we gave our party leader the responsibility. The people we are not going to negotiate with are tribalists, watu ambao wanatenganisha Wakenya, wale ambao wanatenganisha Wakenya kwa misingi ya kikabila, watu wa matusi, watu ambao hawajielewi, hao hatuwezi ongea nao. Tukianza na Gachieta na wengine hatuwezi ongea na hao. Nawe Profesa Kithure Kindiki akionaniete kambete kugerera gitege kenzara akiuga mantu za mweja utongeria neja kagita gakwe. Mimi nitajaribu vilivyo, nitakazana kila siku budi. So long as I'm in this office, I will work so hard for the people of Embu, for the people of Kenya,
kwa sababu mambo ya dunia, mambo ya ofisi, mambo ya uongozi ni mambo temporary, ni mambo ya muda. Wakati utafika hata sisi tutaondoka. So I don't want to waste my time the way some characters wasted their time. Ate mnasemaje Karulumo? Rutere Ronge ware minista wa urimi Mithika Lentore uroria bwawe bukionania jeka bwetete na mbere kujura ni nyuma ya ntuko inka ichikorokete aejene mukana kirekendeke ati Ruto te mtu wa gwetekeka. Deputy President ya mbere kundimandwa ni ODM na woyira Mount Kenya, so kirdeke atena mbati. My brother ntoko wish baya nondo te that in competition na te uombe ngere ngwere ni ainte na we no tioro ndida bo, lakini yango ndo prepare that kinyawe the maximum meri ya ina yo imeri 22 arete nekira nonto you not and you will not be William Ruto's choice of running. Nawe Profesa Naituli akionania gukararia ithabu riri ethera ndi Ruto oni na ngethre nkwenda election ni antu ba kumbegia kwa amini batura banda irikura me antu banyanza ni unreliable ketha batomba kunengera ile more than 1.3 million re. Can you bet with them panengera president kura ko president will be making very serious calculation to replace Gendege with somebody from Nyanza. Gladys Wanga akionania kugambia ware rais wa Kenya Uhuru Kenyatta gesiasa na kumoria kurekera rais William Ruto. Tumeona ndugu yetu mkubwa ambaye pia amekuwa rais wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Amesema Wakenya walifanya makosa hii na makosa ile. Sawa tu. Mimi swali ambayo niko nayo, Mheshimiwa Uhuru, huyu President Ruto alikufanyanga makosa gani? Tueleze tu tuelewe. What is it that he did so wrong that you can never forgive him for? Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Wangapi wananituma na salamu kwa William Ruto? Munini wa rais Kithure Kindiki augite akaruira urais mwaka 2032 akiarereria gutirimanite na atongeria kuma mara Kindiki nkurukine enyirite ati niwe ukethirwa ari munini wa Ruto kithurano kia 2027 na Ruto arikia kibindi kiawe kia miaka 10 nawe ajukie muthigo jo tongeria. Kindiki erite akariba ati bateno ugite nonga kuringira Ruto kura 2027 batikethije kuthinja ng'ombe ikamatite njau. Makena Mbabu na Ntetweje. Munini wa mutongori wa nthiguru Profesa Kithure Kindiki ni agwatanirite na atongoria na ekari kuma mara aria akiaria augite ndagasa ya muurwanithi ikethwa ikiruthwa na tikumania na maandamano maria methitwo makiruthwa ntera-ino. Nithi Bridge, we have the money, we have the contractor. Initially, it was delayed to tare na National Land Commission. The National Land Commission baka assess affected properties, baka compensate, then the contractor can come in. It is too late, my friend. It is too late. Those are small things. I am not even bothered. I will do the bridge not because of demonstrations, but because I have to do it. It has to be done, and I have the ability to do it. Kuna procedure ya compensation. National Land Commission, valuation of the parcels, survey, valuation, compensation. It's taking too long. Once we have done the survey, we have done the valuation, because there are not many people affected, and it's not a lot of land, small things. We give the contractor early access to anze kujenga daraja. Otherwise, I am ready from yesterday. Niko tayari. I am ready from yesterday. We are ready to do the bridge, and it's going to be the second largest and longest bridge in the Republic of Kenya. The second longest and largest bridge in the Republic of Kenya.
twashindwo tuna ndagacha imwe ira igwatithanitie Mombasa to South Coast ira yetagwa Ndongo Kundu. Nio riria ameneretie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua aria augite nginya kia ithurano iria ikeja cia baria bakuromba ite mwanya mwanya kethwa akimucinda. Alikuwa video huko anaigwa chakula ya relief. Small minded person, mtu wako na akili kidogo. Saa hii sasa ana kutuvuruga hapa. Na nimemwambia wachane na mimi. Sijaanzana na yeye. Anijui. Huyo mtu I will embarrass him. Alikuja na hiyo kifua pale mbele. Ngenge. Oh. Who is this? Huyu sasa ni nani? Nikamnyorosha. Ni kweli si kweli? Mamudhende rifaya sifaya. Alafu kikarudiwo ikasemekana iko MCA 2 ya Evorore na Muminji. Si alipiga nini? Ngojeni iko by election inakuja Olkalao Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. Yaugite bena ngwataniro nene na mutongoria wa Nthiguru Rais William Ruto. Leo si leo. So ng'ombe tidie jawa na kayao ni 2 terms, si 2 terms. William Ruto ni 2 terms. Ni 2 terms. Da muona mukethie. Mwere mara ni 2 terms. Ni 2 terms, si 2 terms. Mara hoye. Wacha nione 2 term ya William Ruto, 2 term ya William Ruto, 2 term ya William Ruto. Kiripotera Weru TV kumatharaka Mbita Makena Uambabu. Na nandenge kuririkania arwareretu rwa ntuku ya naro turi kuria Rais Ruto akajokia kithure kindikita munini wawe 2027. Rais Ruto akajokia kithure kindikita munini wawe 2027 haranira na botu kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yokinyaniria. Amiru bareba karaga Mombasa ni bachumiritie kugwata mbaru Peter Munya gochwagete kia ongabana bo meru kiri ithurano bya 2027 ni bamukathite ni untu bwajaria akinyanirite kagita karia arigitene giki bakiuga riria ari na thirikari gutakujairwa makarika jama inge jampithukiro cia ndithia paritete miario ije kiri kiuthurano kiao kia o mwaka ari amero nkuruki ya magana jana na bachiandikithite kiri ngwataniro ije. Anthony Kathenya na ripoti nkuruki. Ule wale gavana wa kaunti ya Meru na waziri Peter Munya ni walale mugeni wa gitio kiri musemano wa biashara ba Mombasa na balane ya Meru. Munyane wapata abiashara baba gutukira mutongoria wa Alex Kobia bakele wendi baba kugwatambaru waziri Munya kiregeria lia gusokera giteni kia gavana wa kaunti ya Meru. Kulingana na biashara baba kagita kala Munya leo bisinine kire matagare marito magutetheria mu Meru takurona wamba nyamujandeithia kwithukiro gwa kagita ni maitha amwe na weti na mbere bunene bwa maendeleo. Mimi nataka niseme kule Meru farazi ni moja tu, Munya. Uchaguzi unaokuja tutakuwa na kandidati wengi wa PNU. Nataka muonyeshe na mkono tutakuwa na kandidati wa PNU. Munya kere ndio ngeno alathinga tena ula gusarigitikia gavana kaunti ya Meru Pius Mutua na ule ulitia biashara baba gutikira ni bakuyandikithia taringe kura kenda bamba gutikira ndeno ni kuono garuruku ba utongele bula batelie. Hebu nionyeshe mko kani? Na mimi waje niwaambie nikiwa huko national na hiyo akiwa county atakuwa amelindwa sawa sawa. Tuko pamoja. Kana katika Simba raia. Ya kama Simba. Sasa Simba ni Simba. Sasa mimi pia ninakuwa sawa sawa sababu lazima turudishe heshima nchi yetu, heshima ya Meru
heshima ya viongozi ambao wanachunga mali ya watu. Mutongerejo kiama gia PNU na Peter Munya akiele na nyirito batarubu Meru barabara nterenkura nija Kenya kwewa gitiota Kenya barabange na kenda baomba kuthina mbere kulinga biashara jao. Uko na haki ya kuishi, kufanya biashara na kufurahia Kenya yako mahali. Unachagua ule utaweza kupata riziki yako ya maisha yako. Si ndio? Huko Meru ukienda utakuta jamii za Wakenya zote huko. Si wako huko ukienda Meru town haya. Au wengine utakuta kila mtu huko. Basi kwa nini usiwe Mombasa na wewe? Ama uwe Silifi ama mahali popote pale huko. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Nyuma ya mithikali nturi kuorota mbundi ya Nchobi kauntini ya Meru akiuga ni bakwa baruga biashara iri kwendia Nchobi akuwe na machukuru nande akubonoretie nturi kethira neuma akwaria kugweta na marieto wa biashara ire chionthe akuga ni chinenkeri baruga giuta tena watho akiuga nturi ari na muoroto jo gwaka ntaka rieto ria ngavana Mutuma. Muthuri Muriuki gatumenyithie. Muntu wete steering with the county of Meru mbere na bwiri kwa accountable au kwa the Meru akoleke board kana baba kaya na license bobet giritian Nchobi chia na next to schools because it is wrong na makosa na no lazima tuwe andama different no kumeria no boko manteu na tutaendea kuyakemea nonto we must set record na mantu yonde yete ya history. Nikumenia miariki ya mithikali nturi urane mumangania munene wa kiama kia Discipline nene Kenya akiuga ati kaunti ya Meru ni kweja na license ya Nchobi akuina masukuru nietumite nandi abisa munene wa mbundi ya Nchobi nene kaunti ya Meru nwe Gitonga Kubu atiumiria na gucokera mithikali nturi akimwira uyu mbere ambire kethira kurio arathima mbere ayukia beat eta thima ona kethi 300 meters from any learning institution ibu seria yuo no to wena gwana tho miseria ketha kara tho mokereseria ntira menya nete ayukie beat athime no tatichokeri ndimwire ringi utire cukuru yetawa masukuru na atu ni mira ture mimbi alikombundia Meru irere and his excellence Reverend Mutuma twethingia ni yene barua ya wendia bon Nchobi ni etemba kana night club kana Wines and Spirit karibu na Kaga Girls karibu na Kaga Primary karibu na Mutwate Secondary karibu na Narakwo mimbi ketha ku cukuru yetawa athi karibu na kwa we Naraura eteginya kwa ature ketha ku yo ya ni ukwi nawe nkuruki mutharirwe goro mithikali nturi ethwa kerotera kairi ngavana Meru Reverend Mutuma kemanto jegi urutingo kibwawe. So, ongenwe arirwa ni interim. Arirwa ni mbi. Arirwa ni mbono. Ete kwa rimbo noko ikingi nontu kate na mwelekeo. Nontu ake agorua east na west atiye. Nira sieto ankere abu. Nokuiwa kege Meru. Nontu ende kwa do tari na agenda. Ira oharinio. Kuro tari ngiro ni Amiru. Kenda upakuria kioria. Sawe shikilia hapo tu. Na nadi machokio ya Gitonga Kubu agithitera ngavana ethwa akiuga ndimwe na aragure ngavana atise east west ndimwe ngavana east west south and north mburi sababu nimbi rera wa nenkero gitikia Egembe south miaka ya 10 Egembe south liga zira atire kuni kibau Mutuma twethinge within a duration of just less than 2 years na arokere Meru want ina bed capacity ya 6 nira kwa nenkero Meru and Meru batiko nenkera Meru muntu waka nenkero Meru ami auction within a day tukwe mwa thwa kwende Meru yonthe choke ndimwire yara ya wita okita antu angankirabu utire muntu ngirabu no tutire muntu ri yakwo ngibaba ri yakwa we baba twita ngirabu. Muthuri Muriuki Oro TV Mutijoka Ngangi.
Akariba gatia ni boketie mateta iguru ria barabara ya Kaguru gatia bakiuga nere magagwitikirika kagita kambura untu buria bomagia kinyogendi nojo mateta za kujeri ntere chiaka chio aria kariba chumiritie na mathigi bakiorota thirikari ni untu bwa barabara ya kuma Karamene gwitankenja mutugikare na riboti nkuruki. Narua karibara batumagira njira ya Kaguru gwitagatia ne bashumirite na matata jamarito iguru ya njira yukudhukanga bakiuga boka gitene kambura ne bakonya mara mono kire gwitia shuguri sheo chontuko araboro tetenga bana wa Meru mutumanto idhinkia na MC wa warundurane ane kubateja neria baba rejirira irigite kwithire ebu itu atethe tu Shandrak Mweti atwigerua kiao eja atuthitheria babara Shandrak iteka babara eri wekenda thithia babara ni Aroni atethe tu imutumanto ithinkia kuringana na ore county government mutuma ejire ntije kethira amamire kana ikuthinka thinkire gitene arorerua ni antu bagatia irio bia ng'ombe tutiomboreterwa tutiomba guikieria rietu marigo tutiomba guikia na nande antu bagati thina bakuria maria yetu atwagweteka no tefaina tona gereria no ntoyatoka mutongi itotorongamagira itotoririkaneni na kethira aburiretwe ibatwe kinya batwe igita riri oria kurirwe ibagwe completely kingia kariba bariuga kuri na mukari umwe wikirite karabachi mwirigene jwawe akoroga mwankanjirene bakiuga ntune ukinya one kwete kinya maraba kienda nandi mwene amikura kana bobare karibete bakamikure bongwa na weta ku approach mwe kurori wa muri arabomba utethania no ntwira injire ya thirikari na injire public ejetaga interfere neo she is very rude mwekuru wari twariria je kabati we don't matter ima community watwika ati mikura batu turi akari atumwa warning amithithie kana amikura kana batu tumikura twetwi ngwa kana tutikura kungina kwa karibara batumagira njira ya tera Karamene gwita kinja wandine akachone bashumirite na maandamano jamanene bakiuga njira ure thukangi na nibethirite bakiuga ndira botumira njira bakurukagira kinyamara gikinene ni untu ite gwitirika mono kagitene kambura ara nandi bethirite bakimeneria MC wa mithika mucheke ure bakuga na ugite njira une athondekia ukanyumene mugaro na bo Gracias a niko nao eto kuona inya tukaya to egero ibao ya bio turuma tokera wetu keri molam no te molam tu keri inyo eta itara mbere kwina kalo kare au inyo tenda rasa muthiene akariba bakaramene kinja na bagate ne banyuite na kaukamwe bauga gukeja gutwika tongeria baba te batethia ne bamenye kithwano twitite bakethira beka banande bene amtoro tutethia kabisa huyo ni wanta mutuma aende Aroni aende kirato kwande injira kethira hatu gwitikirwa na arwa turinga kura inyete ya one time kaga kuo tatamu kana umba kwathana no ntumiro ni thuri ugwe nkiripotera ndito cheweru reakwarieto ni mutuge kare ni kuma kirirugono ru ni tukuona kanyaga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia wirane buria rwangirwa ukaria rwithirite rugika Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice siri ni mutujo nice extra premium
mutindi yengiena kamusere Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients. Na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Dial *811 *462 hash to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811 *462 hash to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of what's wrong with Secretary Kim
on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of my wonderful life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Gichokera na nteto nkurukia tumiriba barabara ya Kigani gwita Gakirwe gwita Muru ni bathithite maandamano ni untu bwa kuthuka kwa barabara ijeria na ndi bakuga ite gwitikirika karibaba ni baingite barabara buruntu bwangaratanite kinyogendi no kamati barabara ene atonya igwita mati makena mbabu na nteto tariria. Karibare batumagira njere ya Gakirwe Kigani Muru iria yumagira nkinya njirani ya Mati Road ntereje atunyai ni bandamanite na kuhinga njira eno nikire bakuga ni kuthuka kwa njira eno aria batwire gukurukira mathina nkutho. For a long time, miaka ni mingi sana, over 50 years. Tukisema tutengenezewa njia, tutengenezewe njia. Wakati tulikuwa pale na gavana alisema barabara tutengenezewe na tuwekewe malamu. Wakati ilikuwa ni engineer akitewa county. Not going to be coward. No intimidation, no threat, no threatening. Tunasikiza? Ama ni bulani. Barabara agatongiza ino. Kalagataka antubaje bono bapriority yauna bikibichi yao. Bona hata matikile zuma. Kacha avireko na budget dini erugatare hiyo pesa yote imepitishwa. Iko ere na bado maandamano haitaisha. Kama haitaisha waje na tupale na tiagas wachi batie tiagas kwa Nairobi imbinge maandamano taendelea. Bariuga bakathi na mbere na maandamano mamankinya bathondekerwe njira eno. Sisi tulikuja mpaka ile tufanye maandamano ya dhande polisi wakatuchapa. Leo tunaenda maandamano ya peace, hakuna kuiba kitu ya mtu, hakuna kuvunja kitu ya mtu, hakuna nini, tunataka maandamano ya peace. Ni aria bakwira MCA wao Joseph Kenywa ZDM umereria bataririe mauntu mambia iria ugire ni jia kurukirwe jia kuthondeka njira eno. MCA wetu tunamuhitaji mpaka saa hii MCA wetu hakuja tuandamana na yeye ndio atutetee, ndio alisema baba ilipatiana 7 milioni, hakuja tuandamana na yeye ama ni aje kwa maandamano. Tunataka MCA wetu tuwe na yeye ndio tutengenezee barabara. Adiuga tare Kenywa ZDM no kwenda Ezra I front line no ntwariuga akorokirie 7.5 million jira kuma boundary mwanka majwere ende mwanka gaino imarigo to kwanda kuna mpempe na mwere kire ohitore miro njira MCA ariwa na akorokirie 7.5 million na ya ture no arite kai muthomi arite me atutikuerewa ni barombete gavana Muthomi Njuki kubaririkana na kubathondekera njira eno. Bwaga Muthomi Njuki korore umanara ore come on ground mugiatare mbesa ile wanenkanire kire counter assembly ya thakanithi kwa divendere murani muna kwa MCA fulani chekario wande tuone mbesa ile ko tuone mbesa ile ko mapambano ba Taino Muthomi Njuki ndakurikia tamia ke achiere twambiria namba eragwa lakini beyond all that bando tutigutetheka twegara tatu refringi tharaka ukikire ogwi thirikari tuthikirie turimirwe njira tume kuumiria produce yetu Gakirwe na Kigani na arimi kogwe ndi twari mai nini mpinda chetu chiurire mundani kana Nikiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabu.
Munini wa munene wa Borisi Gilbert Masengeli nekirite wirane bwa ukaria kire atali baria bakinyite mbwani untu bwa gukenera Easter akiaria kagita ga kuthuja Pirates Beach augite mitaratara ya gitumi nejukitwe gutigira gutena kasagasa. Tumeshirikiana kuhakikisha usalama wa beaches zetu zote katika hii eneo ya pwani. Watu wanasherehekea Pasaka kwa usalama, na kwa hakika mnapoona watu wamekuja kwa wingi kuliko hata wakati huo mwingine wa Krismasi, naona wameamua kusherehekea Pasaka baharini, na hapa sisi pia tunataka kuhakikisha usalama wao, na pia tunataka kuhakikishia wananchi wengine kwamba mnapoendelea kufanya sherehe za Pasaka na sherehe nyingine zote, huu wakati pia you do everything in temperance. Mfanye kila jambo kwa kipimo na mchali maslahi ya wengine pia. With the panga poise that has been happening in the last few months, I can confidently assure you that is now history, because we've arrested more and most of them have been convicted and others have cases in court. Lakini kupitia kwa NTSA, kupitia kwa traffic enforcement na kwa kila madereva pia na kwa sako zote, tunatoa ushauri kwamba wakati huu wa msimu wa Pasaka watu waende wakiwa wanaangalia maslahi ya wengine barabarani, wasiendeshe magari wakiwa wamelewa, na pia waende kulingana na sheria vile zinavyoturuhusu. Lockdown inaendelea ya kuhakikisha hizo sheria za barabarani zinakuwa enforced, na wengi wameshikwa, wengi watafikishwa kotini, na pia wewe ukiwa umelewa basi wachana na gari. Afadhali ukomboe gari uende ukiwa salama, kwa sababu tunakuhitaji pia, na wale wengine unahatarishia maisha pia na wahitaji, ili tupate kuchenga Kenya yetu iende mbele. Urio kumereria matagiti kia ubunge Bobori Steve Kanyanya norotete thirikari bunene iguru ria mubango Jasha. Kanyanya uria ni wa kiama kia DCP augite kuri no batu bwa thirikari kwagirithia mubango jijo gutigira antu baria baumite njairite guchumba batikunyamaru ni ngarama ndito cia sibitari kagita karia beta guchotungata. Gakimutegi na ripoti nkuruki. Musiasa kuma Boris Steve Kanyanya nora no mo atongoria bakia makia DCP Meru na nkurukere muruiri wa gite kia mubunge bure na meneretia nene thirikari ya Kenya Kwanza monobo konyesha akiuga ntokaba kwenerwa shane kuruta wira ndi anto no abwa guchuria taito ndindi machibitari nonto thirikari ni gutwira shane kurita ngugi sha itangugi kire anto bariku itangugi kire anto bakarinjini yake anto batharaka ake itangugi kire anto ba Meru kana kire anto bakibiritia kaita ngugi yake ki mangavanazi maraba uga tutam kaita ngugi yake ki ma MCA na ma MP jaraba ke uga tutam ende karaga gwita ngugi ki babangi kana kasa ikuthima anto kiro ciao ikamenye iba ikubagarirwa sana mitazi ciao raja no kwi bura karira sha. So I want to kwariria mantoja sha itotige kwairwe na ntirera anto bagaregister sha kuri anto bakuga ibathethetwe nio inkwenda ubona but jauni ama victim nonto ja my brother rira arigia koma masibitari na mwathani amonogokia taito dindi taita sibitari nonto mbechi ira arirwe sha yarire less than 10% ya biri aritwe kwa twika iwinge mbecha gatugachanga twaturo changa mbecha ciara makuthira na kenda twita kunogokia mwiri jo my brother Kevin Rembikia taito did kenda etigwa sibitari twita kunogokia my brother ugeta kire constitute sibitari ugeta kire consitia most of the hospitals that ichi bajokete taito did ichecho uyuri no and especially ria mwana eta kana muntu eta butiga kenda bwitikirwa kujukia mwiri bwita kuthika bweta bukatiga taito did na mbecha bukaria deposit kenda bwita kuthika muntu bukatiga na maloni kenda bomba guita kureaga maroni jaja yet itukwirwa kuina sha uni gitara uru nteri kana the last time rira kwari nene chef gitara uru mbiti arambi yara ya hospitali lakini kuma thirikari ya Ruto iratonya achoketa kugira kindiki professor tuthugania mbuga professor jaga chinche police zimantu zete bwega bejire bagwatana professor wa mwito bagwatana no onge oithomo onyomo no ntutenyo mwa thomerete na iba bagwatanire batwethia mbuga mbiti chekithaka
ikono tubakona cha etabatirite utanguge na bukonie maguta ma petroli mara makwerikana matikuonekana petrol station na inyo tinda kubera bwina mpara batigwa tata ici na ndeto kwaria buri constituency ai as we speak petrol station ire tigeria maguta nemwe utibete rori iri kutha ici yeti tore aje tukiuga twina thirikari no ntubayukirie maguta barekira nyomba ciao barekira matangi-inĩ ciao barenjira miundene yao na ijara jara tigere baturetera maguta feki izo zaja kuja kuturaga nazo kuretera kansa cio maguta ja tukuretera maguta feki na mantu za taka thirikari tetwire ici tukaria nteto cia thirikari ici muntu kanoka kiongo na akacu otheri so no ntu murungu na atwete inya na agatwa inya na agatwikira inya twiko waje ujo tukuyu itigere no thari ba guchenga bendere guchenga kabisa lakini tamu nemwe bane na bete kabisa ora bateka rochoka kaire kenda nthiguru yetu mbotetheka kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Gikundi kia amatunkirithia wendo self-help group ntukuyanarua ni bamukirite iema na kinyaite juri mubango jo kwigika mwiriga jwa amatu into bibi bionekanite gukurukira MC wa Nteriji Ken Naibae MC ujo najukite kanya gutariria imwe ya mirandi ira yombite gukinyanira rungu rutongeria bwawe John Thiga harina rugonoru. Amemba bamwiriga na bagikundi kia amatunkirithia wendo self-help group kuma gondi ya kianja giciko bunge Tigana West ibombete kwigwa bakiamukira itemo na tentirika batetheria gwiguchwa kanyamu kuma KMC wa guntuko no Ken Naibae monachore bake arankurigo bugeta tongera muthembo bakwenda kakenda bakaumba kwigwa bagiukiria mugongo na bira bitometa nkoro ekweke na nekenia mwiri ayo amatunkirithia wendo ruareka tuona maendeleo ya bata ya kuriarania tukiona tenti ye tenti toke miuria pio tokariara mwana ite katobionete bato kinyambure kaure mafuriko na mwecimu rako mya mathina yetu ya ondi yetu ekenjai na ito kuthwania murungu na kinyethetie itare yakie ratwithite kuthira thina chetu cia kenjai no ntu mwecimu muntu raraire okaranthi na tukenda mya thina ira cie maturene tumba kwitha tukithirakia bato njera ira tureta tukawatwa ni anto njerene muthaka gachibwetherie na ibe ibo ikario weta kokono bara kadha magaindi okona baba gerendene ibo agana ibae no ntobango ritete baba na birankunde biende nabyo na kuruo kuinga ntuko yeruare ino ntoba manto ya mega yara mwesimi wa Ken Naibae aombe dotorika na yo atwa tenti ya ibo kono wao na inkuanga ya mutharime sana arakire rutero wake MC uyo wagondi no Ken Naibae aurite antu kwigwa bagikira mikundi taibi no ntu biomba kwigwa bigiukiria mugongo na gakinya kithina mbere no tariria makinya amwe na mataratara ira rinio ya gukiria gondi no kimirandi yo thina mbere kendelea gukiria kikundi kina kinya binge na binge ikundi bira bikomathirana bikamathira family bia ukiria family chio bakethira baiba ngoi cia kurita oni kethira ngeta atia nkiba support mirandira mbambiriretie nende ukiria miria ntura kwithira tukibwithakia barabara kinya yangi nayo tweta atia na bukimenya kenja step wira twitete nende kenja ikitete kutuika town na MB itete kutuika town na ikyo gitumi okuona nkiruora barabara nikenda ana ekoro na koro batethira bakiringwa ngeta ndene barabara chietu oibo kuona barabara ni ruoki anto iba kuona nafasi kana kinyangare ichikomba okulukana ndinkuona kuri ungi baraumire ara lairangi baira nanguire ritiro 2024 2025 ati yaka utinguire o muthake twerwa atiri uwo kurombete KMP rekana na KMP katote ure urombe KMCA bokenda kiondo muntu nabweri kuimenya na akamenya imbia kwenda na mantu yaraita kubwethiria antu imantu yariko ripotera ndo cia Weru kuma Nteriji kianja giciko bunge Tigana West mbetawa John Thiga. Keria nkatho cha mwanya ni kugwatanira naoni kirinteto chietu cheru thaitha tunkibutigana mubango jwa tuthunkume uria gukari ndene ya Weru FM 96.4 rumuri rwa Meru. Rietwa ni Maureen Kinya, monanire to mathithio ni Maureen Kirimi. Good night.
tutonya kirimbandi de narwa ndakwira atiri oni weekend yeje ndachemena na tumurume mtu kita nongo pole pole tu shughuli zile tu za mashamba hapa na pale karwali kahagwata mantujege kwa family nambi na ndi ambira kuluntu buturo mwagia na kurene for like 5 years mwankata haiti lakini untubo natura kuchi ule kiulia ndi atomba kulia mwekuru wawe hatumbo mule lakini untubo mwaga yesana ambira uli munene tuigambane na mwekuru okwa tuigambane na mtuju akara nyomba kombolete rutere rwawe nani kombolete ndi rutere rwawe indire twambiririe nja gintu kireje na kyo nyombeji ni thandu kuri awe nangu ndakire ndachiuria atiri no ntura guchiuria fringe ire na hari nayo ri inayetire inyabasi yongo erari nayo inayetire kuthuki mantu indi nyanduve inayetire inyapilo uti yakeja ne onjeje mukuru jwa mbira we for the last 5 years na tura guchiuria kiuria giki ntuwe mwakuru abati mimbi mutiere bukiambiri anjabiri ari nabia keja nabio kabati kwendia nionkuwe nyanchambe ngiri aja nchambe ngiri dikirite aja directory gatetheka ko kugambye mwari rirye mwambiri anja abati kuja na nguake kana na abati kukamata twinto tungi jachuburia dani ichiko akeja anjara inderi borume njara inderi nabo yita kwambiri anja no tukiora mwira utamwira makeja na bio weka amua uri ntumurume no bati kukwishyo no bati kuria kana ko bati ukarate ya no bati kuria uyo jamaa ameumia for the last 5 years ai nabwe mnatubeba vibaya sana hapo kuambiria nja utije naona bazi kana nyapinyage chiko nyafoko bwana ai nabwe